Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clémence Kiza Uwimana Impaye. Reka tubahe ikaze mu makuru yacu ajyanye na siporo. Muri aya makuru turaza kubagezaho inkuru ivuga ko Thierry Henry yapfukamye iminota 8 n'amasegonda 46 ashyigikira gahunda ya Black Lives Matter. Iyindi nkuru turi bubagezeho ni inkuru ivuga ko APR FC yemeye gutandukana burundu na Sugira Ernest. Hamwe n'izindi nkuru ni mu kanya mu makuru yacu arambuye. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ya APR FC ivuga ko APR FC yemeye gutandukana burundu na Sugira Ernest. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC bwamaze kumenyesha rutahizamu w'ikipe y'igihugu w'Amavubi watijwe muri Rayon Sport Sugira Ernest ko atazakoreshwa n'umutoza Adil umwaka utaha w'imikino. Bamuha uburenganzira bwo kwishakira indi kipe yakwerekezamo cyangwa iyo kipe ikumvikana na APR FC ikaba yagura umwaka w'amasezerano yarasigaje. Mu mpera z'Ukuboza mu mwaka wa 2019 nibwo APR FC yatije Sugira Ernest muri Rayon Sport mu gihe cy'amezi 6. Nyuma yo gusoza ibihano yari yahawe n'ubuyobozi bw'iyi kipe, ariko umunyamaroc utoza APR FC Adil Eradi atangaza ko adakeneye Sugira kuko afite abandi barutahizamu bari gutsinda. Nyuma yaho umwaka w'imikino wa 2019 na 2020 usojwe, n'igihe yari yaratijwe muri Rayon Sport kikarangira, byari byitezwe ko Sugira agaruka muri APR FC, ariko ubuyobozi bw'iyi kipe bwamumenyesheje ko butamukeneye, bumuha uburenganzira bwo kwishakira indi kipe yakwerekezamo. Inyarwanda yamenye ko hagati ya tariki 22 na 23 Kamena 2020 aribwo ubuyobozi bw'iyi kipe y'ingabo z'igihugu bwaganiriye na Sugira Ernest bumumenyesha ko atazakoreshwa mu mwaka utaha w'imikino, ko yakishakira indi kipe yerekezamo cyangwa iyo kipe ikumvikana na APR FC ikaba yagura umwaka w'amasezerano asigaje muri APR FC. Mu mezi 2 n'igice yakiniyemo Rayon Sport mbere y'uko imikino ihagarikwa kubera icyorezo cya coronavirus, Sugira Ernest yatsindiye Rayon Sport ibitego 3 muri shampiyona na 2 mu gikombe cy'amahoro. Amakuru agera ku Nyarwanda avuga ko Rayon Sport yongeye kwandikira ubuyobozi bwa APR FC itira rutahizamu Sugira Ernest. Sugira yamenyekanye cyane muri 2012 akinira AS Muhanga mbere yuko ajya muri APR FC hagati ya 2013 ndetse na 2014. Yakiniye AS Kigali hagati ya 2015 na 2016 ndetse na AS Vital Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Nyakanga 2017 nibwo Sugira Ernest yasubiye muri APR FC, ariko avunikira mu ikipe y'igihugu Amavubi nyuma y'ukwezi kumwe. Yamaze hafi umwaka wose adakina, agaruka mu kibuga neza hagati mu mwaka w'imikino wa 2018 ndetse na 2019. Biravugwa ko Sugira Ernest ashobora kuguma muri Rayon Sport cyangwa akerekeza muri Police FC, nayo yagaragaje ko imwifuza. Munyakazi Sadate yaburiye Gasogi United yareze Rayon Sport muri Ferwafa. Umuyobozi wa Rayon Sport Munyakazi Sadate yaburiye Gasogi United ko igomba kwihutisha ibijyanye no kugura umunyekongo Bola Robota Emmanuel, kuko ikipe asanzwe akinamo ikimufiteho uburenganzira. Mu kwezi gushize Gasogi United yatangaje ko yasinyishije rutahizamu w'umunyekongo Bola Robota Emmanuel wifuzwaga na Rayon Sport. Ibi ntibyaciye intege ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamenye ko Bola Robota ataraba umukinnyi wa Gasogi United burundu, kuko nta rwandiko rumurekura iyi kipe irabona. Ku wa Kane ubuyobozi bwa Gasogi United bwishinganishije muri Ferwafa buvuga ko Rayon Sport ikomeje gutesha umutwe umukinnyi wayo Bola Robota. Bwagize buti tubabajwe n'imyitwarire idahwitse ya Rayon Sport iri kwinjira mu buzima bwite bw'ikipe yacu Gasogi United Football Club, aho iri kugirana ibiganiro binyuranyije n'amategeko n'abakinnyi bacu igamije gusenya ikipe yacu.
Nyakubahwa dufashe uyu mwanya tubamenyesha umwe mu bakinnyi bacu ikipe Rayon Sport iri kuvugana nawe bitemewe n'amategeko ko ari umunyekongo Bala Lobota Emmanuel wasinyiye ikipe ya Gasogi United Football Club amasezerano y'umwaka umwe. Muri urwo rwego tubandikiye tubamenyesha ko iyo myitwarire idahwitse ya Rayon Sport. Kuri uyu wa gatanu Munyakazi Sadate uyobora Rayon Sport yaburiye Gasogi United ko igomba kwihutisha ibyo kugura uyu mukinnyi kuko kugeza ubu ataraba uwayo byemewe. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Twitter, Munyakazi yagize ati Bola Lobota ni umukinnyi wa Maniema Union ya Kindu RDC, nta kipe n'imwe abarizwamo mu Rwanda kuko nta transfer international yari bwamuzane mu rwa Gasabo. Aho gushakira ibibazo muri Rayon Sport, abumva ko ari uwabo bakwihutisha ibijyanye n'iyo transfer bagira amahirwe bakayibona. Rayon Sport iherutse gusinyisha umutoza Guy Bukasa watozaga Gasogi United, akaba ari nawe wagize uruhare mu kugira ngo ahuze abakinnyi b'abanyekongo Beya Hervé na Bola Lobota na Gasogi United. Undi munyekongo wakiniraga Gasogi United, Manase Mutatu Mbendi, yasinye muri Rayon Sport imyaka 3 ku wa mbere atanzweho miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Indi nkuru tubagezaho ni inkuru ya Jimmy Mulisa na Seninga bahanganiye umwanya w'umuyobozi wa tekinike muri Academy ya Paris Saint-Germain. Abahoze ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi Seninga Innocent na Jimmy Mulisa nibo bazavamo umwe uzaba umuyobozi ushinzwe ibijyanye na tekinike mu ishuri ry'umupira w'amaguru ikipe ya Paris Saint-Germain izubaka i Huye. Binyuze ku bufatanye u Rwanda rufitanye na Paris Saint-Germain, iyi kipe yo mu Bufaransa izubaka ishuri ry'umupira w'amaguru mu karere ka Huye. Nyuma yo gutanga itangazo ry'akazi mu kwezi gushize, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryatangaje ko abakandida bujuje ibisabwa bazakora ibizamini mu myanya itandukanye. Ikipe yashyizweho ku bufatanye na Ferwafa, Minisiteri ya Siporo na Paris Saint-Germain yatoranyije Jimmy Mulisa na Seninga Innocent nk'abakandida babiri bazavamo ushinzwe ibijyanye na tekinike muri Academy izubakwa i Huye. Jimmy Mulisa watoje APR FC akaba n'umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu Amavubi, nta kipe afite kugeza ubu ariko atoza abana bo mu ishuri rye ry'umupira w'amaguru. Ahanganiye umwanya na Seninga Innocent uherutse kwemezwa nk'umutoza mukuru wa Musanze FC, ndetse yatoje amakipe arimo Police FC, Bugesera FC, Isonga FC na Etincelle FC. Indi myanya ihataniwe muri Academy ya Paris Saint-Germain harimo umuyobozi uzaba uyishinzwe. Abakandida babiri bazakora ikizamini kuri uyu mwanya, ni Bananeza Raymond ndetse na Ndanguza Theonas. Abatoza 7 basabye kuvamo uzahabwa akazi ko gutoza abana ni Dushimimana Jamila, Rumanzi David, Mbabazi Alain, Ntakirutimana Bonaventure, Umunyana Seraphine, Nonde Mohamed na nyina w'umuntu Grace. Amakuru yacu y'imikino reka tuyasoreze ku nkuru ivuga ko Thierry Henry yapfukamye iminota 8 n'amasegonda 46 ashyigikira gahunda ya Black Lives Matter. Inkuru dukesha Kigali Today ivuga ko Thierry Henry wamamaye mu mupira w'amaguru ubu akaba ari umutoza w'ikipe ya Montreal Impact yo muri Canada yateye ivi iminota 8 n'amasegonda 46 ubwo ikipe yahuraga na New England Revolution ku wa 4 tariki 9 Nyakanga 2020. Ibi yabikoze mu rwego rwo kwibuka umunyamerika w'umwirabura George Floyd wishwe n'umupolisi muri Gicurasi 2020 amutsikamije ivi ku ijosi, biteza uburakari n'imyigaragambyo ikomeye henshi ku isi. Thierry Henry yari yambaye umupira w'umukara wanditseho Black Lives Matter mu kwerekana ko yifatanyije n'abigaragambya basaba ko habaho impinduka mu buryo abirabura bafatwa. Umukino urangiye Thierry Henry yagize ati napfukamye iminota 8 n'amasegonda 46 kandi mbuzi impamvu yabyo byari kugira ngo nerekane ko nifatanyije n'ubukangurambaga bwa Black Lives Matter. Gupfukama kwa Thierry Henry igihe kingana gutyo ngo byari bigamije kugihuza n'igihe umupolisi witwa Derek Chauvin wishe George Floyd yamaze amupfukamye ku ijosi atabasha guhumeka.
Kwigana uko uwo mwirabura yishwe bikunze gukorwa n'abantu batandukanye, aho bamwe bapfukama nk'uko uwo mupolisi yari apfukamye kuri uwo mwirabura, abandi bigaragambya bakaryama mu mihanda nk'uko uwo mwirabura yari aryamishijwe hasi, amaboko ariho amapingu azirikiye inyuma mu mugongo. Thierry Henry yamamaye cyane ubwo yari mu ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza, ndetse akaba ari mu batwaye igikombe cy'isi Ubufaransa bwegukanye mu mwaka w'1998. Reka twongere tubashimire gukurikira gahunda yacu, tubibutse ko aya makuru tuba twayakusanyije twifashishije ibitangazamakuru binyuranye bya hano mu Rwanda, harimo Kigali Today, Igihe, Umuseke, Inyarwanda ndetse n'ibindi. Dukomeze kubararikira amakuru yacu y'ubutaha, kandi tubasabe gukora subscribe, gukora like, gushyiraho comment. Ibyo byose ni bimwe mu bidufasha gukomeza kubagezaho ibyo mwifuza. Murakoze, mwari kumwe nanjye Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Naho ubutaha. Amakuru yaranze umunsi, tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.